Mama Brighton. Mama Brighton. Alo mama. Mutya ye. Anze ndi Kampala buli omu ayikumbona. Ndi Kampala ntuuse bulungi mwana mama ntambwire kamera dambono bwe ndikwira kamera diri ku luguudo bankambu kamera edo mbukodi bw'owubira oti Museveni aba aliko lero lukoze nganti Museveni ayikumbona nakandi Museveni jambo na bana era kyendi Museveni musanu ntuuse aye Mama Brighton eno yazimba enumba alina buli kimu entebe DTV bintu bingi eno mboyina ebintu Mama Brighton mugayiga aboneka oba yayingira mu Illuminati ba Illuminati Mama una idea Mama Brighton Mama Brighton Miriam yakulagira Mama Brighton nani yakulagirira eno isi ansobola obula kuiwe tisobola abula Miriam yakulagirira yendi tisobola abula mwana iwe so kanzo namuse nanze nganka ali kulamusa Miriam yakulagirire tisobola kubula Mama Brighton ngati teze ensobola aja kati mukama wange bwaja kwagana wano bajja kwagana wano Miriam bajja kwagana wano nguli mwasose kunkubira iwe ni mama nga muli kuida Miriam toyinza kutambula wava iganga waida wano ngato nkobeire musada wamwe tamukama wawe ti wano nkolawo obukole ani akulagirira Miriam ukola obukole wano choka waida nagasilipa wayingiramu izayere bisilipa ewani nze Kampala tijidi olore ngati kulinya tamanta baditwala ndekerenga ito dange tayedido dange twaida atwala mbine bisera byakwa bona wena bwaidye ngofanana si kabula zakakubye obaka asikati mwana nabugula sente eninyi mwana yokatale kali olwokuna olwolusembi lwabasemba mmele begalo bati nagula mtu nakandi nja kujama Brighton ngana bebugo ebuyako obwende Kampala ya Miriam olija kunswaza Miriam mukama wange yankomanze tayenda wano bantu ate buti woidye banange nzo omuntu ajja kulata kubira mama ndogere naye nakogera naye musanufu bitya ankobi atubana ngoli Kampala nti choko omukubire era mu omukubire mama mukobe ki nze ndiko wena kwogera naye nti wamukubire niyo time mze tidio abikalina kuvamba enguzo just kudakika mukubire kutano mmera kiti mwankubire oli kwida bwide Mama Brighton musanufu okumbo naku musanufu ngo yati bwetaire mwaka mulamba ndinaye wano yogera ni mama simu mpola birthday kasolo kwa mama muli motyeyo baliyo balungi yenfa balungi Miri yatuse mubona ndiwo mukobo ndimula muntu se bulungi mama be ti kubula aye nga sawa yona ndakwidamba boneku aye mama kiti mwakubire nga Miri yali kuida Miri yaide buide chokaide mu maka gama ndiye no tiyemba mbwaba yanze kutekera migati kodi chapati bichi bye nawe nanze ndambendire mama Miri yairo olwalero Miri yali kuira olwalero nze tenda kuntawanya mama Miri yairo olwalero nze tenda kuntawanya Miri aide meze njamusuzawa nze njamusuzawa imwe mugumu mwagamege ni prende imwe mwaida bone ko oli kusaga mama lija kumala ku Miri yaire mu kyalo zira yinja mama nze nzira sente ezira yenja kale mama akobye irayo Miri yaira mu baka kyalo mpaire eyo ni mama muli kumala bisera byaime Miri lija kwirayo ka majani kubuji zira yenja nze kiki ekikubeeza wano iwe obonawo wano biki iya mwana ye oja kunywa chai wa matoba mukaka Miri olija kunywa chai iya bwe nkuwa chai ng'ogolola bwana soke nabe soke kuna onaabirewa onaabire mu kinabiro ky'abagaiga eri yendija oyeroza ndija gana amagulu goli kubonaga tutambwire okuva iganga paka Kampala okuba nti gateera mungu kuba nti gateera mungu weeksident wano Miri akankuwa esente oyire mu kyalo weeksident
nibona pesente eriyo taxi ebigere nkoye nti mipira kankuwe bayikiriza bino emotoka ebitambuza abantu kankuwe ekimotoka ekitwala n'ebitwala seminti onine ekimotoka oyide mu kyoba okole obanga oli kuwulanga kikumi enonze okwidanga ekona iwe era yonze esigale wano njakola bakoma ndaba kuba nti bwogiro oli mulwaiki miri ezirayo oli kujja ezira kubera wenji osuda mwana wamala mwana ebintu kayiba no sonna kumufalisa guno mufalisa solo enoke ebepiro nze wano nimala wano omwaka wa bulungi Miriya bona kayo bana owo Miriya nzira mere yenja kuwanzira chai butika kali je katone bwena film nendala katubone bwena film ndanga mama Brighton ngoli wano je wa mwani na Eddie sule wa Eddie wani ndide wa Eddie ndikaye tuje wange yoba osule waje tuje wange bona TV mwagula TV tiri net ede ifere mbyalo liyo TV dilinanda ayo TV yoli kubona tiyange bana mina TV munana mama masimu bona pira mutana munte pira mutana munte bino pira ifere tuno net pira da kulabala mutana munte be bantu kwesira ngamfano nganjawo tube wanaba obo ndebe gola zezira yendi kuja Miriya mwana kandi yayiba twalaje ayina muri kuriya bine bintu cyawo so rakona sanza yagongo ife sanza gava kre twala bano sasulanga bachinga Valentine send diwaire imwe na kumasana laze buli kimuhiya mwana dinente bidikasi Miriya wane Kampala bona Kampala amali tugasasula toilet tugisasula amasana laze unojaba wotya Miriya zendo byoga sasula niwo sasula so konde niwo gasasula tibya mukama wanga ezisa makaimba mukama niwo sasula obo enta complaining amale kuida mali obo ikwenda wegola nzeza ndi kuja bakwa sente meka wa sente dango denzachi bakwa sente imeka so konkobere kumenze tiri mwana muganda wo kunkobera ku ampe emitwalo 10 okola wa just ndo aliko ayentera bwa usigalo okola park time wamala wagolola ede sente ndo aliko bali ko mambre badi ko nan mitwalo 10 mulu kukola just wakawana esente dimena batekedu batu wandi sababiri bitu jiyakola bati buli mbamu Miriya be niwe bamuwe buli omwe 5 jiti sente doni njino Miriya ina sente do odi omuntu omulala Miriya ina buli omwe 5 batu ngentwalo 5 jibere 10 badi omuntu omulala plagirire wano topa kwecho zira yendi kuja obati echo gola nze ndani kokola wano twale kumuntu nibo gaiga wairo tebo gaiga waire waga wala chibuti Miriya emitwale kumenza otagaiga wala wodi na member of parliament bano ba parliament ya mitwale kumbajiwa ba parliament bonga badu omuntu iwe Miriya chicho bayiro likwenda ndiwo nze ndiye kuchayeleza zaidi tiva wa ya kuna bida wa chabazinga wangaide ensa wontega yi chabazinga tiye takisa musonga di entu libuganda kabakana babingire chabazinga ali busoka Miriya ensa yange ntewa ndaga wenjo molija kulambala wa jasula wano piro neno cheda bagwida kuluma gulijali mayiwe nze nzira buzibu nacho ndaga wenja kusuda Miriya ndija kweta mukama wange mwete Miriya ndija kweta mukama wange mwete musirikale kayibona byayikogera kumwete Miriya mukama wange mujasi ndobyeku mwete kastori wali muganda wange nenda ote banko basasinga ni woli ngoli muganda wange nenda banko namasasi onkoba oti mmoja Miriya bajja kukubanga ndi kubona ngani woli bona ero wagire banko Miriya ni wagire banko be aide konza ni wani muto aide nze ni wani muto aide Miriya nze ni wani muto tijanze ni oda uchidi bulungi aide Miriya nze kyakukolera kyensobola okola kirala Miriya kankuwe sente aide mukyala ndiyo nachi Miriya kankuwe emitwalo 10 oyire mukyala nibo jibabiri tiva wano kunsobola no pa ni kisebiri nko yento myezi giti wewe ndo mbabaje mitwalo 10 mama musa nfokubanga ngina nga yatokwideka okwira yeka ndiyo ni kutiya ya sente ndija kulekano ni waidi wojo otenduka wano ate oijebuire Miriya kyekikule kyo kwenda ndebisana owe kwenda misano nze kumpachi ati nzi wano tisulawo okuveka nganga otambule ndija ava wano era male ngolole wange buti tugolole wange osule wange iwoda kujanze ndasula wano
kyonaka wala bani bakama abakusula wano ali babula bekusula zenda asulawo omulimu miliyo ja kumfiriza omulimu fe oba bina tukusobola kufa mukama olwakyo yimuwolereza tukusobola kufa oli to baba yakwana n'abakozi babiri seka Miriya kuva butongo nkayanya toli mukulu wange ntirobye abana ndi mbati mambula ito Miriyo weziza abana bana mwana yo nini baba ni abe mulala buli omu baba Miriyo weziza abana bana buli omu baba ito ayibere akabina kali ku bakamala bampube mu kyalo ekyo ndiye ku ne Kampala yona bampube mu mwami kafuka aliyo mwana ya kyeyankola ya omwana yasooka ya muzaalamu yajo yayira kafuka tiyayira ali yaye nti anfaako embwa eyo nabo nafuna isabire nanzala yansubiza enti naigulu isabire nomutabani wagadumire mama nze yansubiza okuide Kampala tiyanta waire mukono tyatuukawo waire mukono nini waire lugazimu ndikaado tyatuukawo oyo na yaje owokusatu yansubiza nti buligi empyaka ajazimba wenumba nawe omusaada olebe amagulu ngantere yakola buli nti wena oli kidome kayinti aye badankana bakamba batya yaida n'ebintu bingi oyagulanga ebintu bingi naye tibananku ice cream wine nala ice cream oyo namuwa buli kimu ng'omukulu guno kubera buli ogundi yatere n'omuguwa ng'asiba me yakuba ebintu yanzala myena yalekaawo nfuna owookuna mwana ye owookuna kyeyansuubiza yansuubiza na munsi dakuliya mulala iwe Miriya munsi dakuliya kyeyakola ekyamaani ekyo bona balimba mulala iwe Miriya kyeyakola kyamaani ekyo yatola ku boda malaba twatambuza twengire Kenya twayira yakati tule munsi dakuliya Miriya ngozaire baana ku kyalo ngozaire baana bugodi utendedye nabe Kampala bona bampube era tosobola nibonkuba otyambuja mu kyalo abaana be Kampala obayidi sinsira buzibu nabo kubona oba mukyalo bampube oba Kampala ndidye ndakube Kampala mpola Miriya abaana be Kampala obayidi bali batya Miriya iwe bakola mpayira Miriya mpayira Miriya balungi bagabese butine nankwaire mpayira Miriya Kampala wano nga tosobola agula oti tojja kufuna walina ekyo kizira mbuzibu ekindi ki ekyo kyokola nti nzabuzibu Miriya wano waliwo obulwaire Miriya abaana balina obulwaire wano malaria Miriya wano waliwo obulwaire malaria baki bulwaire ki waliwo AIDS oyo sirimu yaluma muwala wa Wambuzi ono yakafa gwe bakaizayo mukyalo bona bamuleta nga ne kesi yero ya mwana muto yaluma muwala wa Wambuzi Miriya sirimu uti wokolotya ngo bale myaka 7 uti wokolotya nze nekuuma Miriya otya zina hamba ina ndwa kunkoba zina byenje okola otya era okosa ku bupiira ayiga opiro jampola mbedi opira wuli naleta ninza aleta musana naleta ndete kuti sana naleta Miriya toli wakuja lero tiri kobo tija kuirayo kai koli kuvaira bine bya Kampala nzisolo soko nkobere baba zimbi bankobe bazimbi bo waholo nabibona no kumundi muna bajizimba bagaika yebeze yafa bazimba bo waholo yafa yafira olweno no babale batufera bufere yafa letu wanji yafa nina ume buwale kai yalitola mwenda muna yafa na ume yatola mwenda yafa yali nyenda yafa twaitwa akamuzika tulabira nako abukobe tulabira yafa Miriya kakadugu makala kakwendanga aliye kakalira nze ndamulinda paka lwalira biki kakwendera lamuna era kabeyo kaideyo Miriya buti ojafuma keke kulomazo bena mazairo okufumba era soka kunaba onabirewa kanyira bile kulia muna anti oyikwenda nabile kulia munabira kulia mwene nti ndaga bwakiko zenye nabe ndide ntuza ne kungo kwadi n'ubutingeri entambwira ika browse ka kalonji Miriya kwa mweno yambale mu wanji sebo kama wange moya kaloboze iko ndambo aita kwani Miriya wazo lenye bankwana bakabina weleka wa kwa keria kakali wanji sebo Miriya golola njega je wanji mukome ndiwo ndidye nze mfwe Kampala njega ye era wano tiva wano mboine kamera nabone ebitala nabone numba dasabana
eri balabira buli motoka n'okutambula waire piki aye eno ndiri kutambula buli wamu nsobola okuva e Kampala nze naye ndi kujja era ma Brighton mwine mufuna endaga muntu ye Kampala bino piro tokobanga oti mwito no piro mwito ni kino jakuloga hayo tojja kutenuka n'ensawo yo ma Brighton yebindi tuwaye aye bindi Kampala ndi otutenduka amaala gali kwiwe odakwogera maalo wayo dabona nga yona bamaze kwiba nze tibajja kundiba ndakunanga ekyo oligololati esooka obive kutuwaye bindi ate ndi kujja ekitolina weeks day ate nga kuti gana makulu okutera weeks ibiri wa mwezi mirwa Kampala mwaba nibulangiti neyindi reserve bantu bwebika bwebwi mwesimye mu Uganda muno ma Brighton yoba otegeera ekyo eno nyamalayo mwaka ezayo ndi kujja buli kibire buli kunkolera Celebrity track.